Bat ngi kwa ban pen kenmau kolong ba kadi kadi jiwan keduk ingi deputy commissioner jong kari boy district kam desu kesin ka baningkong ngalak badong ru bagari kesin ka bakaduk syuk na ka bakaduk na leng jingi kum keseng ha ka bangiwan bani keduk ya deputy commissioner jong kari boy district ha ka beri bat ka jingbu jungi ya ka jing ujor ha beri bat kini ki jingyat jong kidi kali ki bakit palat put ngilawan ban bu ru jing tok ya SP jong kari boy district bat ngabu ru jing tok ya executive engineer jong ka pirudi bat mentang sing lawan kenduk sunan ya deputy commissioner halor jong kari bentah bar ngila ong ru ngila ikan bat ngila ong baladang liang juk ukum da klidu jong ka distrik ke jungi ulada umshim kanono ka respon habari bar kadiga jing ujor liang jungi kum keseng kaumut na liang jungi keseng hapok gidi gesihi ngin sabuhi ya ki khot ke jungi ki ban up hangpo hang ti hapolat umred ba nginum sya ikni kali ki ba kit palat put palat nga kandaiton kata kadiga mesej ka basai ka bangi kwa ban ai balada deputy commissioner jogari district umshim ya ke jikli halor jong kadiga jing ujor liang jungi kum keseng